Bang Radit. Volvo ya. SR3. Ini sweet kombi dia. Bang Radit. Oke, hati-hati. Pelan-pelan bus baru masuk. Keren. Bang Radit, Padang Jakarta, Bang Radit. Tunggu ya. Tunggu ya. Saya mau kasih anggur dulu ya sama Bang Radit. Ya, ada Bang Radit. Bang Radit, sorry, tangan kiri. Anggur manis itu. Jadi lancar perjalanan. Alhamdulillah lancar. Kita foto dulu ya Bang ya. Ya. Ini Bang Radit. Wah dinginnya tangan. Asli. Ya kita foto dulu yuk. Foto dulu. Kameraman.